U Višem sudu u Beogradu danas je nastavljeno suđenje roditeljima dječaka koji je prošle godine izvršio stravičan napad u osnovnoj školi Vladislav Ribnikar, usmrtivši 9 učenika i čuvara škole. Ključni trenutak je saslušanje majke optuženog dječaka Miljane Kecmanović, koja je prvi put iznijela svoju odbranu pred sudom. Miljana Kecmanović prati svojih advokata Irine Borović i Borivoja Borovića stigla u sudsku zgradu nešto prije 10:30 časova, kada je bilo zakazano početak današnjeg ročišta. Osim nje na sudu se pojavila Irina Borojević, supruga koja je nedavno prijavila nasilje u porodici. Miljana je bila obučena u suknju, malo iznad koljena, crne salonke i šareni sako, a njen izgled sugerira da je posvećena pristupu sudskom procesu. Također primjećuje da je nedavno posjetila frizera, što ukazuje njen ozbiljan stav prema današnjem događaju. Ovo suđenje predstavlja priliku za Miljanu da prvi put iznese svoju odbranu, budući da nije bila ispitanica tokom istrage. Do sada je njen suprug Vladimir Kecmanović stajao pred sudom, negirajući krivicu za djelo za koje se tereti. Teško djelo protiv opšte sigurnosti. Sud u tužilaštvu i oštećenima odgovarao je na pitanja, ali odbijao da odgovara na pitanja punomoćnika oštećenih. Važno je napomenuti da je sud zatvorio suđenje za javnost zbog zaštite interesa maloljetnih žrtava. Pored Kecmanovića optuženi su instruktori vlasnik streljane u koje je prema sumnjama maloljetnik Kosta Kecmanović učio da puca. Otac maloljetnog optuženika također se suočava s optužbom za teško djelo protiv opšte sigurnosti zbog toga što je svoje 13-godišnje dijete vodio u streljanu i podučavao ga pucanju, kao i zbog neadekvatnog čuvanja oružja u domu. Kosta Kecmanović, iako u vrijeme zločina nije imao 14 godina, nije krivično odgovoran, bio je protagonista ove tragedije. On je, kako se sumnja, pomoću 2 očeva pištolja izvršio napad u školu, usmrtivši 10 osoba i ranivši 5 djece i 1 nastavnika. Suđenje se nastavlja s pažnjom javnosti i sa nadom u pravedan ishod u kojem će pravda biti zadovoljena, a odgovorni kažnjeni s ciljem sprečavanja sličnih tragedija u budućnosti.